شروع سیاسی علی تمیج رحای میوانی من سلاف بوده که علی که علی اپراسیون خویاید و واروش داویده اپراسیونیم برفرح ل روجاوایی کردستان باکر روجلاتی سوریه ایگوتی نکرن تبی چه گرید دی مثلا اف اپراسیونیم برفرح گوتی نگر ابار باش اشتاو تماشاوان کردستان بیچار هاتی ناس کرن هر کس ناست که رخصتنا داعش هر کوک داینستاندن او گفتگوه دولمندی لسر سوری چه دبن او بالتایبت رجلاتی فرید چه دبن تدنيري او داعش كرنا بحلقك دخازن بحلقه وكيدوين بحر كينن ودقيقه خاصه انا دبجنا اوبراسيون تشيكرنا لسر داعش او خويايا بري ترامب وري وبري كاري امريكان وكيد بجن اعاده نظر د اي امريكي هيزن امريكي لشرق فرات گفتگو سروان ببه دخوازی قصد نامه نبشینه بیجی ام حتی نا اپراسیون هنه و حتی نا داعش اللي بداره هيا و ام جي شر يوان دكن او ترسم ترامب واري وكي بره هيزن امريكي سوري بكشينه و اواجي هيرو قالك گفتگو سر دبه باشا كيكي علي يعني مطرسيا داعش الروجاوایی کردستانی تایبت الباکر روجلاتی سوریه زیدتر نبوده؟ خواستم تشکی بیجم تماشاوان کردستان بیشتر خواستم تشکی بیجم تشکی یعنی شروع بکن برا هر کسی با به داخل نکردن داعش اواناج حبس خبر دادن حبس حسکی و مرباط وانجیش کی گرتینه مخيم هول دا اونا دقيق خازن داعش حبس خبر دادن هيرو داعش بپلگه که نما او داعش هانی 1014 و 15 و 16 او داعشات شو هيرو داعش که هاتید بن کنترل وانده دقیق جوان را خواستن بر دادن دقیق جوان را خواستن دشینن هیزن ایرانی استر محسوب سر ایرانی دا میلیشیات ایرانی دقیق خازن داعش دشینن هیزی رژیم را شردکن اب خویای هیرو داعش بو پلگه که دست قصده ده قصد خازه دولت ربيجه وتيبت امريكان ربيجه حتى نا داعش هي امشار داعش دكن او ترسك يعني تدخازي بيجي كيكي علي تدخازي بيجي كو اف داعش يكون هاتي نقرتن حمان او داعشن يكوش كامبا هولي تينا سربس بردان يعني حجمارك زیدش خوش دست پیکا سالی و حتی انها به چند کومین جدایی گو هاتن سربز بردان عبون یعنی همان کسنه اونا؟ اوانا ایهانه نج مخيم هول بردان مالباتي واند مخيم بردان اوانا حبس حسكي هاتنا بردان و عراقي هاتنا بردان دوري گور اجمارتنی که ازانم 3000 کس هاتا بردان بله 3000 گلکی جوان سر واندا محسوبه وقال لك قصد آلیکاری واند که گفتگو 4-5 سالنا الجماعة حبسه دانه تشتكي تجربة تشتكي يعني تكاليد نقابي واند هنا يعني ويا وقت بين هاتين عسكرناش حر كسيبا من از بيجم اف داعش انها نوكي داعش بريه داعش انها بن كنترول ده دقيقة خاصة برجع ويداعشي يعني بالزلالي كيكي علي بالزلالي تتخازي بيجيكو حسد و اف داعشي بوتين سربس بردان دي چرچويا پلانه كي ده تينه كرن ناف بينا حسد و وان كسان ده راست هناك واني وهناك جي دخازم بالا تكاشكم بالي دندا يعني حر امريكياك حر مسؤولك امريكي در كبيك وقال داعشي وامريكا كت نريدني قصد داخيانا كدرخي دبي داعش حبسي الربيانه يا يك مغرتيه يا صورتي وي دردخن ابا يا ليسكك هاتي ناسكرنش حركسي دا
وەکی مگوتی قەسەد ببێ پەلگێ دەلێ زێهێرۆ ئەو پەلگێک شەودیە یعنی نێو خەڵکێ هاتێ ناسکردن پەرگە داعش پەرگێکی نەما خەڵکێ ناسکریە يعني سدي بيست ناف داعش تا گشت استخبارات دولتانن يعني عالم زانه چه کار دبه و چه به بله. مصلحات تشكي هي خاص مصلحات قصد او هبه داعش هبه بلكي مصلحات دولتان جديد خازن هين داعش هبه بله هبونا امريكان ودولتان ده شرق الفرات سبي خاطر داعش او جورد بجن التحالف الدولي ودخازن يعني او فرقا داعش هبه بردوام بكيش بر خلقي ربيجن هين داعش نمريه وداعش هي وامجي الهندر هيزي ما الهندر سوري نجبو خاطري داعش وبداعش يمين شان داعش بله كي علي من از دخازم قوتنا داوي بك كرم اب مثلا داعش شوي بردوام بكيه كو امريكي بخازن هيزي خارج سوري كاش بكن د روجي بيرا وقصد چه داعش الجمع هاي حبسان دا ود كامبان دا وبيشي جام برده وبخازه وكي بعربي ديفيجن خرط اوراق من جديد بله شروع کاری سیاسی علی تمیش رهای الگلمبوس باز بوده که